دما خوش به بینرین هجا ایرو 29 هزیران 2021 جه روژان روژا سیشمی بویا رو گشتانین هری سرکه او هری بالکشین کل سرانسری جهان رودانه محول بدندنا و 20 دقیقه چین جهانی ده جوار پیشکش بکن. بلی بینرین هجا یک مترسی هری سرکه کل سرانسری جهانی جی حبونا چتین داعشیه وزیر کارین دروین ولاتن اندام کوالسیون ناونتویا لدجی داعش جیش بویه که جوینه که برفره لروما پایتخت ایتالیا لدار خستن پشتی جوین بداوی بو انجامنامه که هاتا راگاندن و ده انجامنامه ده جهاتا گوتن دوی تکوشینه که هفبش یا لدجی چتین داعش دوام بد که هر وها جبو داعشین نکار به بطایبتش بو شاخین خواهی لسرانسری جهانی هین برفرهتر و مترسیا های هین زیدتر نکه جی دوی تفدیرین پیوز ورا گرتن هر وها جبو مالباتین چتین داعشی و داعشین گرتی جی بطایبتین لسرانسری هرمین باکور و روشتاتی سوریه جی حتا خواستن که به آوه که دادگیه که نافنتوی ده جی ورن جزا کرن. کوالسیون ناودولتیه لدجی داعش گوجی زیده هفته ولاتان پیکته دهل پایتخت ایتالیا رومای جوین وزیر کوالسیونی به انجام نامه بداوی بو. وزیران ده جوین دراغاندن گو اوی به اصرار تکوشین هفبش آل دجی داعش بدومینن و مرجن تکبر ناماینده یا کومن تروریست پیدا بکن. وزیران اف یک جی وکه انجام یکمین یا هیزن کوالسیون دیار کر. هروها کمارا افریقای ناوین، کمارا کنگو دموکرات، موریتانیا و یمن جی بجداری نوا کوالسیونی بون. وزیر دروی کوالسیون جی او بکیف خوشی پیشوازی کرن. وزیران راگاند گو اولی دجی داعش لسوریه و عراقی شاغ و طورن وین لتواهی جیهانی تی بکشن دا گو نکاری بجاره کدن وگره و گفان لجیهان ولات گلو برجواندین وان بخوا. تێکیلداری چەتەین بیانی و مالباتین وان ئین لە سووریە و عێراقی گرتینەژی وها هاتە گوتن وەزیران دیار کرد گۆدێ مەکانیزمەیە عەدالەت و لێپرسینە ئاکتیڤ یا هەیی بکۆردینەیە خورت بۆ وڵاتین وان رە بشۆپینە لە گۆری وێ دێچەکدارین گۆتوندیە زایندی وەکە ئامورێکێ ji بۆ تەرۆرێ بەکارئانی بن وەرن جەزاکردن divê li gorî qanûnê navnetewî werin dadgehkirin û garantiya dadgehkirineke adil were pêşkêşkirin. هروها وزیران اشارت به روشا گرتین داعش و مالباتین وان این لباکور و روش هلات سوری کر و افتشتانی زمان. گرتین داعش و مالباتین وان این لباکور و روش هلات سوری گلک فکاران شدکه. دوی چاره سریه که گشتی و دمدریج جوی دوزا خطرناک را وردیتن. کوالسیون جاره کدن پشتوانی خویاش با ولاتین سوری آنی زمان ام پشتگریه ددن چاره سریه سیاسی یا ماینده یا لگوری بریاران توان یک بوی یا 2254 لگوری پیوانن بریاران توان یک بوی یا 2254 ام پشتوانی چاره سرکرن و سراراست کرن هرمی و گشتی جبو هرمن جداعش هاتن رزگار کرن دوام دکن. جوینا به یا کوالسیون ناونتوی و حزیران 2022 لدار بکوه. بریا و کوما بچوک یا کوالسیونی و دی پاییز 2021 ده لبروکسل وره لدار خستن. بالهرد جوین ده وزیر کاری دروی مصر سامی شکری جه گود به داوی کرنا دستوردن درو ده خاک و کاروبارین سوریه ده شرط که کو آشتیا ماینده الولاد بیک ورم. وزیر کاری دروی مصر سامی شکری ده جوینا وزیران آدرباری سوریه ده کل رومای هاتر دار خستن ده گود بداوی کرنا دستوردان درو ده خاک و کاروبارین سوریه ده شرط که کو آشتیا ماینده الولاد بیک ورم. شکری دست نشان کرد که هن آلین هرمی پارچین جه سوریه به هنجتا پاراسنا حوال بندان او شری لدیجی تروری او فرس کرنا گوهرتنا دموگرافیک داگر کرنه.
هر وها وزارت کاری دروی عراق جی بداخلنیه که راگاند کو وزیر کاری دروی عراق فؤاد حسین مترسیا خویا جبر روشین مروفی ین خراب لسوریه اشکره کریه. حسین دا خفتنا خود بحثا مجارا کامپین کوچبر او پنابرین لسوریه عراق هبونا بمليون کوچبران او پنابرین لسوریه او عراق او هر وها دولتین در دورا سوریه چکریه. بلی پشت شرک دمدار یه جمجدار 2020 و انیا رزگاریا گل آ تیگره جارکدن پایتخت هرمی مکره جارکدن وگراند دنجام شر دمدار یه 8 ماهانده پایتخت تیگره مکره جارکدن ایدی دبن کنترل انیا رزگاریا گل آ تیگره دیه او دوی چارچوبه دی ایدی جارکدن شینین لپایتخت داکتن او او یک جی به کیف خوشی پیشوازی کرن نتوین یک بوج راگاندن کو شر جارکدن نشاندایه کو جبو کریزاهی نریا چارسریه. جمهن پاییزا بهوری حطانها اثیوبیا یا گو ایریشی هریما تیگرای دکر هیزن خوفک شاند و عنیا رزگاریا گل تیگره جاره کدن او هرم کنترول کر گل هرم داکت کولانان او روش پیروز کر. بردف که عنیا رزگاریا گل تیگره گیت شوری دا جروی ترزی آخوی و راگهاند پایدخت هریما تیگره مکلا دبن کنترولا وانده یا. رایدارن دولت جدید درباره مجاری ده تودا خویان یک ندانه. شاهدن روشید بیجن گو جماره که زیده کس گو جلین اتیب لفه لبر کربون لدورا ابیده یا گو شاهدان راحاتی پیش کش کرن کامبون گل جیجی کیف خوشیه داکت کولانان شینین باجر دیار کرن گو او نبون شاهد پفچونا لناونده باجر لیل هرمه ده نوبراتی بلفیان و ارتشا اثیوبیای ده پفچون در کتبو. هروها جبریان ها هزین تیب لفه پفچون خوایا بر بباجر و دومانده بو. پفچونن گو به هفتهان دوام کر بو سدما مرنا به هزاران و 2 میلیون کس جی جهواری خو کوچ بر بو. پفچونن دنابر ارتشا اثیوبیا و تیب لفه برنگ کی ریکو پک ده قومین ارتشا اثیوبیا یج بو گوره و بریا گریدای تیب لفه جه خود درخینه دست به ایریشان کربو. ارتشا اثیوبیا 4 مجدار 2020 لدجی هریما تیگرای دست به ایریشه کربو. دداویا مجدار ده ارتشا اثیوبیا کتبو پایتخت تیگرا مکلا. لالی اکیدن سکرتیر گشتی نتوان یک بوی آنتونیو گوترس ده درباره مجار ده داخویان یک داو دیار کر که بویرن ویداویه ین لحریما تیگرای جه فکارانه هروها گود که ریزا لشکری جاره کدن نیشان دایه گوشر نریا چار سریه. نتوان یک بوی 8 حزیران جبر برچیبون لحریما تیگرای هشیاری دابو. حکومت اثیوبیا یجی اویه کرد کربو. ولی هر شرکه لپارزمین افریقا بری خوبدن شرکه لویجاری لپارزمین آسیا تفجیر طالبان لباکوری افغانستان پیشدچون اخویا لشکری د دومینه او هر داوی دناوا 24 ساعتین در باز بوده سناوچین دنجی کنترل کرد. پارلمانتری هرما گازنی حدیده عرفانی د داخلیا چاپمنیا دایده گوت چکدارین طالبانی هم وقتی ایریشی نافچه خوجا امیری وایزی او مکورین هرما گانزی کرن. حدیده عرفانی دیار کرد که هر سه نافچه نافبوری دنجاما ایریش شانده کتنه بن کنترول طالبانی. هر واحزین اولکاری ین افغانستان جی جهرمی وکیشیان. عرفانی هشیاریا ویه که دا کو به ویهزی طالبان دکاره تواهی پریزگاه گانزی کنترل بکن. طالبان جی به ریا داخلینیه که ادعا کرد که دناوا 24 ساعتین در باز بوده 5 نافچین دن کنترل کرنه. لالیه کدن وزارت پاراسنی یا افغانستان راگهاند نافچه پوشون کوتو یا پاریزگاه فریاب آلباکوری ولات او نافچه شنواری ین لپاریزگاه پروانج طالبانی هاتن استاندن. وزارت دیار کرد که 24 ساعتین در باز بوده انجام اپراسیونین ل 14 پاریزگاه ده 235 چکدارین طالبانی هاتن کشتن و 161 جی بریندار بونه. بله فرما دیالوگین سیاسی یا لیبیای یا به پیشنگتیان توین یک بوی جبونی قاشکرنا بنگاه دستور یا حل بجارتنا 24 کانون آل سویسریه دروژا خویا دوامین دیه.
Civina ku do dest pêkirî wê 4 rojan dewam bike. Armanca serekiya civînê başkirina şert û mercên hilbijartinên ku wê 24 kanûnê li paytextê pêk were ye. Di vê civînê de li ser şêwazê bingehê hilbijartiniya parlamento û serokatiyê hatiye axaftin. Nûnerê Netewên Yekbûyî Taybet ji bo Lîbyayê û serokê mîsyona piştgiriya ji bo Lîbyayê Netewên Yekbûyî Can Kobiz di axaftina destpêkî ya ji bo endamên formê kirî de bal kişand li ser girîngiya civîna ku hatiye li darxistin. Di civîna ku mişdara 2020 li Tunusê hatiye li darxistin de biryara hilbijartinên li welat hatibû dayîn. Can Kobiz diyar kir ku ji bo hilbijartinê 179 rojmane û dem ji wextê me dibe. Kobiz anî ziman ku kesî li pêşiya dema derbasbûyî bigire wê ji rewşa heyî were berpirsiyar dîtin. Cudahiyê xwe bidin aliyekê û bi hev re bixebitin. Yekê têrmehê roja dawiyê ye. Bêgirtina biryarekê derketina ji Swîsreyê jî nepêkane. Konseya Serokatî ya Lîbyayê Muhammed El-Menfî ji Serokwezîr Abdulhamid El-Debîbe xwest ku tavilê cihê wezîrê parastinê ku vale ye di rûniştina bê de jî destnîşan bike. Bilê her alûziya astenkirina firotina çekan İtalya û îmarat aniye pêşberiyê hev îmaratê ji Romeyê xwest ku leşkerên xwe ji welat terxîne. Çavkaniyekê ji hikûmeta İtalyayê got îmaratê ji wan xwestiye ku heta duê têrmehê balafir û karmendên xwe yên leşkerî ji baregên wan yên li Kentavê derxînin. Çavkaniyekê ji ajansa Reutersê re jê ragihand ku danûstandinên ji bo çareserkirina pirsgirêkê dewam dikin. Wezareta Karî Derve ya îmaratê li ser mijarê ti daxuyaniyek ne de daye. İtalyaya ku endamekî yê NATO ye di operasyonên koalisyona nav NATOyê de li Iraq, Afganistan, Qilloçên Afrika û Okyanusa Hindê jî kar dike. İtalya bi destpêka serê salê re bi hinceta pêkanîna aştiya ji Yemenê û binpêkirina mafî mirovan li Yemenê firotina bo hezaran mûşekên ji bo Erebistana Siûdî û îmaratê da bû rawestandin. Peymanên firotina mûşekên ku hatine astenkirin bi bihayê 400 milyon euro bû. Her wiha bi giştî bihayê kirîna 20,000 mûşekên ku sala 2016 peymana wê hatibû îmzakirin. Serokê Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê Joe Biden ji beriya demekê firotina çekan a ji bo îmarat û Erebistana Siûdî de bû rawestandin. Lêbelê rêveberiya Biden di meha Nîsanê de ji Kongresê re ragihand ku ew ê firotina çekan a bi bihayê 23 milyar dolar ya ji bo îmaratê ku balafirên F-35 jî digire nava xwe careke din pêk bîne. Bilê her wezîrê karê derve yê İsraîlê Yair Lapid piştî rêkeftina normalkirina peywendiyan yekem serdana fermiya xwe ji bo îmaratê kir. Li gorî nûçeya ajansa AFP wezîrê karê derve yê İsraîlê Yair Lapid piştî peymana xwe ya ez serdaneke dîrokî ji bo îmaratê dikim gihişt balafirgeha Abu Dhabî. Her çi qasî beriya niha jî wezîrên İsraîlê serdana îmaratê kiribe jî lê serdana Lapid ya herî paya bilind ya ji bo welête. Yair Lapid di çarçoveya serdana xwe ya fermî de du rojan li herêmê bimîne. Di nava vê demê de wê bi hempêşeyên nixweyên îmaratê Abdullah bin Ziyad El Nehyan û endamên navendê yên civata cihûyê ya li welat re jî bicive. Bi serdana Lapid re balozxaneyê İsraîl ya li welat jî bi merasîmekê hate vekirin. Ji bo normalîzekirina tevahî têkliyên di navbera İsraîl û îmaratê Pazdeyê îlonê peymana İbrahim a li Koşka Spî ya paytexta Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Washington DC hatibû îmzakirin. Lapid di axaftina xwe ya yekem ya weke wezîrê karê derve de destnîşan kir ji bo pêşxistina peymanê wê kar bikin. Bilê her serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê Joe Biden li Koşka Spî bi Serokkomarê İsraîlê Rovin re civiya Biden careke din piştgiriya bê hempaya welatê xwe ya ji bo İsraîlê diyar kir. Biden û Rovin beriya civîna li çapemeniyê girtiya li Koşka Spî li ofîsa Oval ji rojnamavanan raxivîn. Serokê Dewletên Yekbûyî Amerîkayê kêfxweşiya xwe ya ji bo pêşwazîkirina Rovîliyê ku wê nehê têrmehê dest ji postê serokkomariyê berde anî ziman û got ez li bendê me di demeke nêz de Serokwezîrê nû yê İsraîlê Neftali Bennett jî pêşwazî bikim.
وکی سروک دولتین یک بین امریکا یک گرتنامه یا به اسرائیل را قایم و راسته وکی که از هر دم دبیجم گر اسرائیل نبویا موی یک بافرانده جو بایدن دست نشان کرد که دولتین یک بین امریکای دی پشتگیریا ماف اسرائیلی خو پاراسنی جی بدومینه ایران جی دناف ده امی گلک مجاران بنرخینن از دکارم بیجم ایران وی دما سروکاتیا من ده تجاری نکاره ببه خودی هیزا نوکلیریم بایدن اشارت به ایرشا هیزین دولتین یک بین امریکا کو لدشی چکدارین آلیگر ایرانی ین ل سنور عراق سوریه کر او او یک وکه مافکر رواجی بناف کرد دوینا بریده لپای تحت عراق بغداد جبو کسین کو د ایرشا دولتین یک بین امریکای ده هاتنه کشتن مراسم کیا سمبولی خاطر دار خستن بله هر وزیر کاری در وی دولت نیبون آمریکای آنتونی بلینکن شی پشتراستیر کو ولاتی وی هیویه که تکلین زیادتر با آرام و صد به روسیه ردیکه آنتونی بلینکن کل رومای بو تولیل جوینا در باری خبات ناونتویین لدیجی داعشی ده بو جه روزنامه لی رپوبلیک یا ایتالیا را آخوی اوگاد گر روسیه ایریشین لدیجی وان دوام بکه او دانوستاندن نوکه ایریشین سلووارد دستوردان هلبجارتنی او ایریش الکسی نوالنی بکه و دمی دی برسوی بدن بلینکن پشتراست کرکو ولاتی وی هیویا تیکلین زیدتر به آرام و صد به روسیه ردیکه وزیر کاری در وی دولتین یک بوین آمریکای آنتونی بلینکن تیار کرکو هرچی قاسی نابرا وان او چینی آلوزیه لی دیسانجی رزید ده تیکلین به پکینیره بلبینرین هیجا بیلانچوها قربانیین ده هلوشین آواهیه که لمیامی یا دولتین یبیون آمریکای ده زیده ده به حتی نها 11 کسان جانا خواهی دزدن او لیگرنا در خستنا 105 کسین که تتغمین کرن دبن کافلان ده دوام دکن. لگوری نوچه گاردیان آل آواهیه که روشا پیشم لمیامی یا دولتین یبیون آمریکا هلوشیا 11 کسان جانا خواهی دزدایم. رای داران گوتن خباتین لیگرنی او رزگار کنه جبو زیدتری 105 کسین کو دبکو هینا جه دبن آواهیان دمامه دوام دکن. جه آواهیا روشا پیشمی و هلوشیای حتی نهاتو که ساخنه هاتی رزگار کرن. سروکا شارداریا میامی داد لاوین کاوی دیار کرکو جبو تیمین درخستنا کسیم دبن کاولان ده همو درفتین پیوست لور هنه او گوت لیگرین بریاسه او کامران جی پیکته زیادتری 300 پرسونلین آجیل او پسپورین ناونتوی دخابتین لیگرین او رزگار کرنه ده دخابتن آواهیا کامپینگ یاکو هلوشیایی جه 136 دایره آن پیک دهات جوان جی 55 هلوشیانه لیکولنرین فدرال جه هاو ددن کو سدما هلوشین آواهیا لسر برماهی جی ببینن لگوری قانون ایالت فلوریدا دوی آواهیا هر 40 سالان ورن کنترل کرن آواهیا کو هلوشیا جی 1908 هاتبو چیکن او چاو لیبو کو ور کنترل کرن Yeah, it's a dog right in front. It's just walking. They don't see our shot, by the way. ببینرین هجا ویروس کرونا یا کو 2 سال بویا بلا سری جهانی ده هر وقتی ده باندوره که خویا نی دایا آوا کرن موتاسیون کو ویروس در باز کر گلک ولاد بیچاره هشت یک جوالاتین کو هری زیده جوی ویروس باندور بویا ول سرانسری جهانی جی هندستان روزانه جی دانین هری زیده ین مرین جبر ویروس کرونا را بگینه به هندستان مرین کو هاتبو شاوتاندن شخواهاتن شاوتاندن ین کن هاتن شاوتاندن جی لپراوین دریایان هاتبون بجاکرن لپشتی بهاتنا باران دمسال را ایدی او جنازین کو لپراوان هاتبون بجاکرن درکتن لسر آویم
तमाम रास्ते जो है वैसे भेज दी गई और सब ऊपर ऊपर ऐसे ही थी और उनको जो है अभी तो नगर निगम की तरफ से सुने थे तो जलाने का जो प्रदान आया था, लकड़ियाँ देख रहे हैं सामने गजी है और उसके बाद पानी का स्तर सब बढ़ गया है। अब पानी का स्तर बढ़ने से अब सारी जो कटाव है नदी का पानी का अब ये सब रास्ते नदी में चले जाएंगे, उससे जो है कि संक्रमण नदी में फैलने की संभावना है सर। ولی بینرین هجام هوداد نوا بیزاکان ده بویرو گشتن هری سرکه بواره پار و بکن حتی روشا پیشمی ببینید نوا خیر و خوشیه ده هر شد وقتات